Iyi ni inkuru y'akaga kabi gakomeye cyane, agahinda, ibibazo no kutumvikana gukomeye ku rwego rwo hejuru, kurangwa no kwivugana abakomeye mu butegetsi bw'u Burundi mu ibanga rikomeye cyane, bikozwe n'abiswe intumwa z'ubutegetsi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ukunze kwita pasiteri, ngo noneho uyu munsi yaba yiyemeje gukaraba amaraso y'uwari minisitiri w'itangazamakuru mu Burundi, Bwana Gabi Bugaga. Amakuru agitangira gusesekara, byatangiye bivuga ko minisitiri w'itangazamakuru mu Burundi Gabi Bugaga yapfuye azize impanuka. Ibi byavugwaga na bamwe mu bagizi ba nabi batumwe n'iperereza ry'u Burundi, ari nabo bashinjwa kugira uruhare muri iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi buri ku rwego rwo hejuru. Mu gihe byamaraga kumenyekana ko Gabi Bugaga yapfuye, bikanagaragara ko atazize impanuka nk'uko byatangazwaga n'abagome batumwe kumwivugana, ukuri kwashyizwe ahagaragara n'ubutegetsi bw'u Burundi nuko habayeho guhimba ikinyoma gikomeye cyane ngo cy'uko uyu mugabo Gabi Bugaga yarayashimuswe n'abantu batazwi b'abagizi ba nabi, bikekwa ko ari abarwanyi b'inyeshyamba za Red Tabara. Ariko amakuru atangazwa n'abarundi bari hariya mu Rubirizi aho uyu mugabo yasanzwe yapfuye, bavuze ko ibyo biboneye byatumye bafata ubutegetsi bwa CNDD-FDD nk'agatsiko k'abagizi ba nabi, aho ngo nta mpuhwe bagira, yemwe nta n'umutima bagira, kandi ngo ibi bikaba atari ubwa mbere bibaye mu Burundi. Bikaba bivuga ko ngo impamvu Gabi Bugaga yishwe ngo ari uko yashyize hanze amakuru ajyanye n'ibirwanisho byoherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikohererejwe umutwe w'abarwanyi ba FDLR, igihe uyu mugabo ngo we yasabaga ko hakorwa iperereza ryimbitse kandi rikomeye kuri ibyo bintu. Abaturage bahariya mu Rubirizi bakaba bagaragaje ko nguko ari ukuri gukomeje kugaragaza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ari ubutegetsi burangwa n'ubugizi bwa nabi, aho bukomeje kwikiza ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa ngo abagerageza kwinjirira ubutegetsi ngo bagaragaze ukuri kw'ibikorwa byabwo. Nk'uko abaturage bo mu Rubirizi babivuga, ngo basanze ngo imodoka ya double cabine y'ibara ry'umukara mu gitondo cya kare ngo bayisanze mu murima w'ingazi hariya mu Rubirizi, ahantu ngo iruhande y'umuhanda, ahantu ngo hadakunze guca n'imodoka nyinshi cyane. Ngo bagiye kureba muri iyo modoka ngo basangamo umugabo, ngo umugabo wari wambaye ikabutura, ngo wari wambaye n'agapira k'amaboko magufi. Ngo uyu mugabo bamurebye ngo babona yagerageje gusohora ukuguru kw'ibumoso nk'uwavaga mu modoka ahunze umuntu, ngo ariko ngo bigaragara ko uyu mugabo mu by'ukuri ari we Gabi Bugaga. Ngo uyu mugabo bikaba bigaragara ko nta mpanuka yigeze akora, nta n'ikindi yigeze akora, ngo ahubwo ngo amakuru y'imvaho ngo akaba agaragaza ko ngo nk'uko iperereza ry'u Burundi risanzwe ribikora, ngo uyu mugabo ngo yishwe, ngo yamara kwicwa ngo akazanwa mu modoka, ngo bamara kumuzana mu modoka ngo bakagaragaza ko n'ubundi ngo yaba yagerageje gukora impanuka nk'uko n'imodoka bamurambitsemo bigaragara ko ari imodoka ngo yaba yaratwaye, ariko bikaba bimaze kugaragara ko ngo iyi modoka n'ubundi ngo atari iya Gabi Bugaga nk'uko amakuru akomeje gutangazwa, ngo ikaba ari imodoka iperereza ry'u Burundi ngo ryakuye ahantu mw'iyarara, ngo ahantu ngo hariya babika ibimodoka bishaje biriya byagonzwe, ngo barayizana, ngo bayipakiye bayizana mu ijoro, ngo bayishyira hariya mu Rubirizi. Ngo bamaze kuyihashyira ngo bashyiramo uyu murambo wa Gabi Bugaga, noneho ngo bamugerekaho n'ibyangombwa byose byiwe ngo kugira ngo azamenyekana bazamubona. Ibi ngibi bikimara kuboneka, abaturage bageze bwa mbere kuri Gabi Bugaga ngo babanje gutekereza ko ari umuntu usanzwe, kuko bari bamwambitse ngo agakabutura nk'ak'umuturage, wa muturage uhinga mu rutoki, ngo bari bamwambitse n'agapira ngo kariho amakakama y'ibitoki, ngo ibintu byagaragaje yuko ari ikinamico cyangwa filimi yakinwe n'iperereza ry'u Burundi. Ibi byose bikaba byagaragaye mu gihe aho hantu basanze umurambo wa Gabi Bugaga muri iyo modoka muri uwo murima w'ingazi, ngo bigaragara ko nta modoka yindi yigeze ihagera, ngo nta modoka zishobora kuba zahageze ngo zihakorere impanuka, kuko ari ibintu byari guhita bimenyekana
kuko abaturage bakunze kuhaca. Ibi byose bikaba bikomeje kugaragaza ko ubutegetsi bw'u Burundi bukomeje kwivugana batavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi ngo uyu mugabo Gabi Bugaga ngo akaba yazize igitekerezo cyiwe kimwe cy'uko yasabye ko hakorwa iperereza ku bijyanye n'ibirwanisho aho byoherezwa igihe mu ikambi ya Base muri Musaga ngo habaga ibintu by'iturika ridasanzwe ryahitanye ibirwanisho byinshi rikangiza imitungo myinshi y'Abarundi. Ibi ngibi ngo uyu mugabo akimara kubisaba ngo hari amatelefoni yagiye amuhamagara ngo aramubwira ngo ibyo bintu wabyihoreye, ngo ibyo bintu waretse kubishyira mu kuboko. Ngo ariko uyu mugabo kuko yari umugabo ngo ugerageza gukunda ukuri mu butegetsi bw'u Burundi, ngo yarabyanze, ngo akomeza gushyigikira ko hakorwa iperereza, kandi ntamenye ko ngo abasaba gukora iperereza ahubwo ngo aribo bashaka agatwe ke. None ngo kuri uyu munsi Gabi Bugaga akaba yamaze kwitaba Imana ngo azize akarengane. Ngo ariko ikindi cyatangaje abantu benshi bakurikira ubutegetsi bw'u Burundi ngo ni ukuntu bwahimbye inkuru y'akasamutwe, ngo ni ukuntu bwahise buhimba inkuru itunguranye cyane ngo bukabekera abarwanyi ba Red Tabara ngo akaribo bashobora kuba bamwishe bakamujyana hariya. Ibintu byahise bigaragaza ko ubutegetsi bw'u Burundi ngo harimo amayeri menshi cyane yo kuvuga ngo bwivuganye abatavuga rumwe nabwo, kandi ngo ibi byahise bigaragaza ko mu butegetsi bw'u Burundi ngo harimo kutizerana gukomeye cyane, kuko uyu yari minisitiri, yari umuntu ukomeye cyane mu Burundi, yari minisitiri w'itangazamakuru, kandi ngo bikaba bikomeje kuvuga ko nanone nubwo ubutegetsi bw'u Burundi ngo bwabeshye abarwanyi ba Red Tabara ngo ko aribo bashobora kuba bari inyuma y'iki gikorwa, ngo bamaze kugaragaza ko mu Burundi uyu mugabo ngo yishwe urupfu rujya kumera nk'urwishwe Lieutenant General Adolphe Nshimirimana igihe yavaga mu rugo rw'i Bujumbura. Ngo ibi kandi bikaba bigaragara ko Gabi Bugaga ngo wiwe ashobora kuba yishwe bamusanze mu rugo rwe nijoro, aho bivugwa ko ngo bamusanze mu rugo rwe, ngo bamaze kumusanga mu rugo rwe ngo basaba abantu bose bahari kutagira icyo bavuga nk'uko amakuru akomeza kutugeraho bivuga. Ngo bamaze kubasaba kutavuga ngo bahise buriza Gabi Bugaga imodoka itabona y'amafime y'umukara. Ngo bamaze kumwuriza iyo modoka nk'uko bigaragara ngo bamujyanye ngo babwira umuryango we yuko ngo hari ibyo bagiye kumubaza kumusobanuza, ngo kandi nyuma y'igihe gito ngo baza kumenya amakuru ye n'aho aherereye. Iyi ngibi ngo umuryango we ukibibona ngo waketse yuko Gabi Bugaga ngo n'ubundi agiye kubazwa ibijyanye n'akazi, ngo nk'uko n'ubundi bijyanye n'akazi ngo byari raporo zihoraho mu kazi, ngo ari ibintu bisanzwe. Ngo ariko inkuru yatunguranye ikomeye cyane ngo umuryango we mu gitondo cy'uyu munsi ngo wagiye kumva wumva inkuru, wumva amakuru y'igikuba, wumva inkuru mbi ngo yuko Gabi Bugaga yitabye Imana.